Nyotrap Integrated Territorial Organization mentakasngi ke Handrew Tarik Jemang, kilalet ya kendo ya ke Additional DC ke Riboy District, ban bud dian halor ke Dorkhas, kawakiladap ban let bu hak office rekam jong UDC, kejing ya lat lan ki kalikit mar klam kot klam sla, bat klam ke chalan, na surok bypass, ban ya lingba hak shnong pathar kma jirang, ban penpoy ya ki mar ki mata shabar jela. Hakani kejing ya kendo kaseng, hapo kajing alam u General Secretary uba Marius Malai, ringkat kajing don lang ki wei ki dekat nongkit kam kaseng, kilaya keren ru halor kajing mi ki kardop check gate babe an, hachilenter ke surok, bawan nadu trai ban mi shanong po. Kaseng kalau ong ru bakite ki kardop check gate kimde ki kardop bala bu application hapo ke office jong UDC. Katkum kajing ong kaseng, nakalyang ke additional DC kalau menjur, ban penjari daka an, shispa asau pusau CRPC, halor kite ki kardop check gate be an. Kumba pilih ngidon po DC Riboy District angne agaba kajumut kajungi ikwa bani kendu yo PC dari ngimtip nak gadau o ba lemla banwan ane lemla batasen ya ga duty kajungum daga singi kalau saya kadai pedang kajung bungkam kajungu ngimla batip ya kata dari donbok ngilayo bani kendu yai additional deputy commissioner ibadai i Mrs. Imadam Pakenteng dari ketum kajing yo kajungi bani ekran alor jong gitor khas ki bang lebu layo bani piliu jengmut bati kamtam ha kabedai bat kinegi kali kitrak pick up badaya lengba kiti gilan western zone hantai kamtam na gilan snong jirang harkma ha kabedai bat kinegi kali kidoyong ngila banong ha kabedai bat kinegi kali kitpiat kitsini bat kiwe kiba ngila banong bakine kimar illegal kikit kiba lem kikot sla kiba biang kamtam ya kacalan kimar bami napo Meghalaya ki Poisha Asam kimar ki bami napo Asam ki yai lang ba ya ke Meghalaya ki Poisha Bangla ndai nakalyang jong police department ngimtip nak gadau bakimla bante lakam yakum kite ki jaj kam illegal ki badai rum ki bami na kite ki thai bat kamtam eru nakalyang jong DC office ikwa bukan simkia bante lakam yakum kite ki jaj kam nomor ngitip ba kite ki kali ki ya klem ki kot kisla ki babyang klem ki jingtho ki jingtar klem ki chalan ki badaya ki shu ya lat lamba state ke jungi bat khamtam eru akine ki singi kumbang leyi ki labun kine ki cheget ki bangila banong ki dai ki cheget illegal ki bom syam don watang iwe ikot islaro ki belami khamtam ngila ban kedau syai terkum go dorkhas ka bangila bu apo ka office jong go DC bat khamtam ngila kopi syapo ka office jong SP ngila pha yaki kopi ru ndai nagalyang jong SP office nagalyang jong DC ikwa bakin le inspect hi bakin le jurip hi ya kita ki checket ki bami khamtam agine ki lenti ki bawan nadu na umtrai ki bami sedu sanopo kila bun ki checket ki bami asil ter jong do surok ngimtip lada ki biang na em ya ki kot kisla ki jingtho ki jingtar hato kila dai em ki bla authorize lago government atau kila yo dem ka chimbit bakin bu ekte ki checket nagalyang jong DC office ong ba tan adu menta bakam pedon gano ga application ka bawan bu lane ka bawan apply nam ta ki ki checket ki blami asil ter jong tu sro nei singo lengo ba kuno kila ban penmi lane kuno kila ban bu ya ki checket claim gano ka application ngila panong bakil adai lupa kita ki illegal checket nomor ba ketkum nagalyang jong ga additional deputy commissioner kalau kubur bakin penjur ya kena CRPC 144 bakin page perman ya kita checket ki blami haki silter jong te usrok dan ngek skam barangaliang jongga SP office hi jongga Riboy district bat nagaliang jongga DC office ru bakin simkia bakin le jurip dalagi komando na jong ya kita checket ki bami silter jong te usrok